الباب السابع عشر رمبو سابو جيد لبانغال الوقف ويوتن في وقف كويته وقف كون دندان دا هore ma hanude ka islam ko tata gine joduda andude dum sabu wuddugol jama'o ko yettugol darnugol suudu ma soodugol defte ma darnugol juulirde ma darnugol biroji ma darnugol labtaniji inna dum do wadi dum do waqf bi maana ko julbe alla ben tun jeyi ko miskinaabe ben woni ko jeyi ko miskinaabe woni ko jeyi falaka luwaye ko yaltata ton falaka intérêt ko yaltata ton kala ko yalti ko sendani miskinaabe ma dum awana be ka baytul mal ka banque julbe ben عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بماك إذا مات الإنسان سنة دمائي إن قطع عنه هرأيت جنيمه عمله دندنانغال قول ما كون إلا من ثلاثة سنة في جيتات إلا من صدقة جارية سنة صدقة إلو صدقة كونتينو باو ماكو كون وقف ناتي أو علم ما غندل ينتفع به قال نفتر باو ماكو بمعنى كو جاني يمبن كو أتين هنو كو جانجي أو أتين هنو جنتede ma ko o jangi o acci hino jannede aw waladin ma ɓiɗɗo salihin moƴƴo mo ne inedi moƴƴiri yadulahu mun du'anomo ɓawa makko rawahu muslim yo allah suko en ɗi tati kala wa ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma qala ma ki asaba umar radiyallahu ta'ala anhu sayna umar hebino ardal leydi bi khaybar fa ata nabiy annabi sallallahu alaihi wasallam seni yasta'muruhu fiha o yamirimo e mayrino gerdata فقال إن يا رسول الله كأن لا إني من أصبت أرضا من هبيلي بخيبر لم أصب مالا من هبال جودة تها هند هو أنفسه توهين دي أوي جوغا قول فالر هيتا إندي جونغا منه دين دون قال أن لا ماكي جون إن شئت رأي دينو هبست أصلها جوغا دا جيا لسل ميري أون أولي جيا نيني أون هوري مانان كنكم وتصدقت بها إتا صدقة ميري كفاندا hara aji dayno legoy hara leydi ndin ko anje winde ko anje kono sakko da kala nafoore e tono ko yaltata ton hara dum don ko julbe be je hara leydi ndin fo no ande ko Umar jeyndi kono kala ko rema ton hara e intérêt ko yalti ton hara ko julbe miskinaabe tibbe je ay ko du ete waqf sim darni do suudu ko windete ko mi Abdullah ka ala jeyndo kono min nami wadi ndu waqf mi mana kala si luwi nawo si miskinaabe adda hodinawo si watta lekkol si watta labtani si watta juulirde haray mi do yaafi mi landaki joddi hunde ton kono non fo no andi ko min ji ko du wiyete waqf qala yafata saddaqa biha itta sakkindi ittindi sadaka Umar radiyallahu ta'ala anhu annahu o wilno leydi ndi la yuba yeyataki aslu asli mayden ko kanko je wala yurasu ronataki kadi wala yuhabu okkitirtaki kadi fata saddaqa biha o sakkindi o itti sadaka ndile goy fil fuqara e wasuluɓe ɓen wa fil qarbi e ɓattodiraɓe makko ɓen wa fil riqabi e rinɗoɓe ɓe wa fi sabilillahi e haɓoɓe jihad fi sabilillah bini sabili e ɓiɓɓe laaɓe jeetatoɓe duwaɓe okkorede ɓen ko raɓɓiɗe kon wadday fi e hoɓɓe la junaha bakkato ala man waliha e dow on wonɗo waliyul leydi ndi an yakula min ha bil ma'ruf nde o ñamirta e mayri no moƴƴiri ɓe mana lanɗo laamiɗo ɗon on fewdo ɗon ella alande o ittata ɗon pourcentage seeɗa fi geɓal makko kanko lanɗo on e ɗimmol makko ɓen wa yutimo o ñammina sadiqan jatigiɓe ella ala gayra mutamawwilan malan haratu wona o mawnino jawdi mana na o sorto e on jawdi waqfu ɗon watta ka compte bancaire makko fino banque makko on ɗuɗira ma watta ka dingira makko ma watta ka jiiba makko ko ƴettugol seeɗa ñaama ƴetta seeɗa ñammina hoɓɓe délégotoɓe mo hara ko hoɓɓe islam hoɓɓe gouvernement aroɓe ɓen haray ɗum ɗon e lam ala muttafaqun alayhi wa lafzu li muslim wa fi riwayatin lil bukhari no ari e filla imam bukhari tasaddaqa bi asliha o ittuno sadaka wo lasili leydi ndin tigi bi mana la yuba bi mana leydi ndin tigi tigi wo okkitirno o wi hande kadi leydi ndi wo tono on wo la yuba yeyetake wala yuhabu okkitirtake walakin skono yunfaku samaruhu dimɗe mum ɗen ko ɗum ittete sadaka e junngo miskinaɓe وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم نلا دalla on neli immini Umar sayna Umar ala sadaqa e dow ƴantoygol zakka on al hadisa ka hadisi on hatti ɗon wa fino e mum wa amma Khalid faqad ihtabasa adra'ahu gomɗi kanko o jogitike dolake makko jandi on wa atadahu o ruttude e makko fi sabilillah fi bantugol lawo din Allah kan muttafaqun alayhi adra dar'un wa huwa ma'rufun wa atada jamu atdin
بفتحتين وهو ما يعده الرجل من السلاح والدواب بمعنى وأعتاده هبلان مكو دين يوبا مكو وأما خالد كنيو ينكو سليمان خالد بن الوليد ونكو فاندا دو أبو سليمان خالد بن الوليد ونكو فاندا دو وأما خالد كنيو فقد اهتبس قمدي أجوغتك كدوني adra'ahu dolake makko jandi on ko jettuno alego dolake makko jandi on wa atadahu e hebilande makko ko hebilorte kon fi sabilillah fi habugol jihadi muttafaqun alayhi alego on andi odo ko imminaado ni lego yo yaw jantoya zakka jawle den o jetti der ton embere ko haton jini ko armorta o yaara habugol jihadi ko andi gollen haray sa imminama fi jawdi gouvernement on no selli ka jettata ton kadi fireji di wadata di misal wona coggu carburant ma coggu ɗum ɗo na ya ƴettu ko waɗata ka jiiba ma dey ma ya ƴettu ko nelda famille ma on haray ɗum ɗon no harmi kono fi ko waɗirta préparation fi golle ɗen ko ƴettata ɗum ɗo e mayri kayr jawdi haray allah laayi ɗum ɗon wallahu ala wa alam kala ko tawata faminaki on nodday ka numéro téléphone ji de nodday 67 60 53 09 68 60 53 09 63 60 5309 e sotel gi kadi même numéro si sotel gi on ari gollude haray on nodda e ɗon fi yen ɓeytu faltodirde e ko hadiseje mettuɗe fi